lecher dony alo loring le kia humbar tugungam le pori nge pori chosi ajingbuge bon luke. Acts of the Apostle chapter 14 verses 5 to 18. Huku dony alo atalo Iconium alo Gentile ngela Jew nge bulugariga binga bu lagbe Paul la Barnabas bunyam rijeri perla Alang kung kidobe rurap rinyi ham bunyue ching laila Lycaonia alo dobu kemu Listra la darbube keyu pane hoga gangda lapang hati goyer be dobu be kesi pane hoga huku ho tugung puyam harak be gyosikla tamsarne keje Listra alo nyi aku dopene muge alam angne nyumane dir hila pari luke mu lacha laya pane hoge angama terkumasongne Paul ni gyodung duba mu tepa pane hoge Paul muam rogap jingjingla kagame mu gulo Pauling duba manging kapa laila gamro jak gyopane naga aleho dingda dagrap to hoge mu jugrap pane hoge angrap pane hoge Paul ge rinamam ni apame kapila buluge Lycaonia agambe gungriam au gachala sibe sudu lingpane isore ni nyiktuk moruam getula muluge pinkolo hachi jipaku Barnabas ni bulu Jews habe pamingne hoge Paul ni Hermes gube he ni lokam mu gyobuge jiglo ponge mu pane hoge huku kemuge hagyalo dobu mandirge Jews ge nyubue se hepu nge la apung tasinge hagya ge lungriap alo ni apam lagbe uyugo dobe bangling pane hebe mabedi ajingbu Paul la Barnabas bunyue sam tepa rinyi atusu ijiam pujerne hoga lungriap charbe sibe kyagli basarla rialing pane ni tunglung nulu sukusam huguberi done mulukam nulu aingbe ni ngapa nulu le lo riagya aingpa hoga nulu gube albu puyam mulu banglag jipane he sukusibe danyu rinam luke tuhe laila nyuru sangdongbu isor lagbe ribam mudobe pa sacheng nidongam bul pulingbu isor gulo hoge bambu selela huku ho dobu malangam pubu isor gulo pa kulu atuk ge hutam atalo gangda lapang hati malangam atusu mangkube mu sangmune hebe kujekam mu atusuam hakki ge mabu kayu mane heni lokam doni alo luke dola is jilu pane hoge ase amar nitok lingbu nyod polwam kam hebela bese jing hingpu hinyer mula nuluge hangam sakteh kale muji pane suku sibe gyohu jekam buluam uyu gunam tamjinam guluka bulu matum nyukumane